BJ vlog sak lo lom le fik sewam boin chu hei bak bahar GP office akan kala vai te pon tam khop mai hei kan mu thang hian vai ten tam khop mai với na hiam mấy hậu tên ăn đông thuyền nu hậu tên ăn đông thuyền Orunodoi lụt tủi khá sáng quá lụt tủi khá lụt toin ăn sấy à cho nu tên Pawisa ăn đông rồi hu na hay thì hian try tu tên committee ăn hoài hota committee ăn sấy ber chu azavai chon ka soi thelo anga ka siat sun kan sayanga tun kum election nei tura hiam BJP kan vote kling lo ani chuan Orunodoi hi kan dong thei to don lo ti in an soya nu ten Orunodoi an dong du zel ani chuan BJP hi vote kling ngei turin thucha an soya ni in account na Pawisa free in lu zel rose inti chuan BJP in lo vote anga in du lo chuan in vote lo mai don ani tin toy te in ka lo soya ni voina bak bahar GP office an soi le an puan te chu zong chu ni e hei vai ho ten tam khop mai Orunodoi la zong zong helai a hanan kal kho ma hei vai Hmeichhia Zawng Zawngin kal kho mani ti hian Orunodoi lut nge lut lo ta hian na check thei hei helai a hian na check nu ma hei kan ni te kan nu te Orunodoi lut nge lut ta wan check ani हमारे नीति सुरक्षा रिंकी दास महाशया वाचन हमारे जीपी वाइस प्रेसिडेंट हमारे सुरक्षा सुरक्षा जीपी हमारे जीपी प्रत्येक वाले माँ बहन भाई बंधु Orunodoi la turin kan kala hei singra cha kan dong kan ne kaw na cheng khat ma ala lut lo kan ho to don in ne kaw na Pawisa la tin lut turin in du chuam BJP hi lo vote turin ka som chewani helai hi bak bahar gaun pancha GP office ani ta helai hi GP office ani bak bahar GP office helai hi gal jang ha si khwa koi singra ba ka chang lo ai voin na account na lut lo zong zong kham in lo nga ka nga voin zan lam ani lo chuam nok tu ka lo lut ngei nge yang ti kha ka soi dun e voin na tan chu zong chu ni sela next video kai mu le vek don ne bye